Sarivisa ora kaloliru. Sedere juno pale Singapore. Around the Junior Sunday School, a big kale level, bagador na kalo. Sana dulu mereka kucu. Walau telah tahu, kira mana dulu nggak tahu ada bahagia. Joko ya kalau level dulu. Kira mana tuh hewan telah nggak tahu dulu sih. Kalau beta mana kalau level. Mereka kemana? Hallelujah. Bawa bina bina. Lalu ni madawa, lalu tak boleh turun. Ya kuasa ni bisa. Oh, hallelujah. Strong and long.
kecamatan itu naweka na bola ndogo. Hallelujah. Let's worship.
bale. Mami tu matam ni nak kalau sawa nak kami dai. Nak kalau nak kalau kau Yes, Lord. Nana muni tiga tamu saya otak. Yang alon dondon, yang lewang dondon. Nasib dai. Oi kemuni nak kalau yang dondon, nak kalau sawa, nak kalau lewang dondon. Nasib dai. Mami bawa ni nak tangan ni bula. Balik dosa. Kami langsung kita lawan ni matawa. Mami wala mana muni balik. Kami teman ni muni balik kalau sini kuah. Kami mereka kita kan lawan mereka. Turan, kami mana mai setabi mai mereka muni. Wair na buat pun dari mana kalau. Enak kami nai Turan, dari apa Turan muni kau. Nano muni be bakal bulai. Nano muni be serve kita kalau. Nano muni be pada mui enak kami buat Turan. Enak kami nai ni kuni sakalo Turan atau kata mana. Kuni sakalo tu be bakal bulai nak kalau sing nai. Kuni salau mai rana bulan mai rau bakal lebsa. Na boleh besar kami bulan kami kuat. Kami kau tu mana tahu nanti kami singana. Kami man rali. Nanti kami kani bawa bini binaka. Kami mai tambor nelu kami tahu mana tapi kami ni. Durana gay tarap na bika kami kau tu mana tahu ni sing dendai. Na boleh orang bulan. Na boleh alon dina. Kami mana dina tadi orang tambah di songgo ni yang gua nak tahu. Yang gua nak tahu ni bawa kami sing dendai. Na boleh besar kami dendai. Ni bawa kalau matagi. Jadi setabi nak logi, Ramadan nan masuki, sauna nan masuk sini lagi. Baik nak bangga nak logi, bangga kata Quran jadi setabi nak logi sini lagi. Namun ni baik kalau matai nak logi sini kuah. Namun ni bosnya lah Quran. Kuni sobra baik Quran, ani baik kalau matai kita nak logi. Ni kuni sakalo kau ando kata mana sini lagi. Nak boleh sah, sungguh ni bo. Nak boleh ni kuni baik kalau matai nak logi namun ni. Nabi kar kau tu mai bikin muni mana ada orang muni tak tak. Yang nabi saya buru-buru nak kalau non bulan lalu dia muni tu ranga. Kau tu ni tu binakan aku sendiri lagi. Kakak muraki tatang musuh nak kalau yang muni werde tu ranga. Nabi bot buat nak kalau nabi kar kau mai kau tu mai kandole nabi kau muni sendiri lagi. Masuk awak muni nak nabi kau muni sangai sangai tani. Dalam ni tu tu nak cisu ni soro. Baik bulan ni nak tahu orang. Praise the Lord. Turut kami kan Rasul dengan kami sini ko kita betul kita berbicara na balik kalau sini ko atau mana kita buat ini utama di kalau. Praise the Lord. Masa tim berbicara nak kami sini ko. Haleluya. Santara ni mula dalam kita bagi kita buat dua setengah balik song-song lot di sini naik. Turan marama terburu mana lewa. Agar bikin ini solid. Sakit kita bagi batu-batu tu batu di mana balik kalau. Na ni monitor nama Cisu. Nena sini ko sang wala mo kita ba ni na kay kimami ni bar mo tung mai bi buno tutoy buno ba ni katatakan buno ba ni bi garabi ni ti ko may kinasini na be se buno ko kim sakit ba kim ni ti ko ay song-song lo ko ni tang karangkasi total ino kan boleh nulu batu na ni ho worldwide service of God in Newark California kami ni na matambuas ni song-song lo pero tadi ni to ka ni ratira ni ratira ni song-song lo to ko kita ba kim ni ti ko ena sini ko lemme masuk tu nabi ba kalau mata tagi nak lu nabi sotabi tu nak lu nabi tagi di lagu rumah saya boleh tu ngani le nak lu nak karabo batu tigo ena sini ko na boleh ni kita tigo ni to mani kiman sana ngani wala ngani sarsa ni sa to mani kiman tu nak karabo tu nak lu mula wala lu ko sa kuni no ta tigo bina kan sini ko sa tu bi ko pa ni mudu ni lawan ena sini na memang masuk tu nabi ba kalau mata tagi nak lu ena no ni bulan ni matu wala ta buli ena ka bi bina ni sini ko Haleluya. Kita nak kami tadi berbicara dengan sekali dai. Praise the Lord. Na nung bos dengan nata beliau beliau tina songko dengan sekali dai. Atau kita tos itu kan masu-masu. Yang lalu menibar, biar buka. Boleh juga saat ini boleh cini. Praise the Lord. Wambo tu mesti guna jiwa. Nabi pun sih baru buka. Lalu tiasa kita kata tu cini pria mana cini kerja kita mana kalau mati lain. Ikim ni nama itu main, pun tu ini tu mereka. People ngangati pun dan tadi sih pemainnya bukan sokol bata. Praise the Lord. Kau ngalah tu kami baru tu tu sih perlu buat. Kau kau sos tu bina. Praise the Lord kita. Kau kamu tak tahu tu kami baru sulit tu. Praise the Lord. Oleh mai, tapi itu main buat sok-sok lot.
ena kena tamburi dari tu na taka ni kelo kibuan na kelo ni singa ni dai saya tala ni mula na singa tamu praise the Lord kiri karo santo ka tala ni mas kiri karo kina dua wa bibla di sampai kena besar mas tu nama praise the Lord belum cakap no per cuba na lakar mas o balong aga tin kena singa di kuat praise the Lord minta sasangat kumai dan tamu to mai na ba sa kuli pa tamu to mai na diti ba mai na balik kelo ena singa to kan singa karabi kelo singa tamu dan diti ba mai na balik kaya kan tu kia pa matagi ng praise the Lord da maro ta tigina na kelo ena ka bi na singa ko sen ko la da mo sereu wana no mi kimne dia ka tin ka bi tu kina ka tin ka diwa ni bulo chulai praise the Lord ba tu mai pit luma yung ngalala praise the Lord yung osos tu bang ngalala tingo dali paso ko ni bata ana fellowship le bo er kaya miso so kulo ni sempre so God ana basi ko mai na beli to bata mandali bi balo nga tai pitara ita tunga si moya siya wala ta terang na bulmeke praise the Lord tujuan na lulu ni bulmeke na singa dente sa dance group ba do to bulmeke ta na so ko ena singa dente ba ka na singa bukilu ke do ngalala mo na mai bari bondo tu na mo ni bitu ba do ta na ki na bulmeke na mata mi bo kaya dapat kita mengambil kita nak kami dari sini kuat nanti tu nak apa tu di sumber tu masuk suka mana nak keluar praise the Lord kami mengambil tu mens haleluya tu sama orang nunggu tu kami tu nak projek kami kami so tu kita boleh sumber tu haleluya na siang kapal culai siang baru itu dapat tu kan apa kami sarang toga na nanti barbecue bisur itu mai praise the Lord nabi so tak kita bawa masa kami tu nak kami ada kita praise the Lord na ko tamay doon kamu ya praise the Lord lang mo ko sa tawo to man re ni tamay sa papa gyud lo to kan lo to kan giko lo to kan na kana taray na to na biloman praise the Lord na taray na to kan ay lumu ko tinggol na lesuer na singa na bakila indo tan na kay tu weekend to na rubi kilo na siga man ko sa ngan weekend ta bisurit mai praise the Lord sangan ni kwartu lo ni lo to para sa tanga tu mo ko mai praise the Lord na radi di tanga mai tamay to pa ta singa ena July 4 o spiritual tu bila ni maram praise the Lord dan dia tu tetap sangamai praise the Lord tu di mana mens haleluya tu na double dengan tu tu kemana tiset praise the Lord bagaimana kita milih kita beka kali so tu na mens anu tu mana bulu makau kita kakaran jina tu na insan orang tu tal sangamai haleluya na drinks bagaimana namai beka kita pengen akan kita bikin nak kami sini buat cinta tu nak kalau sana tiap tu nak tetap mereka wala na to na tetap ko praise the Lord tui gambia se tui galo praise the Lord brother so right praise the Lord sa kita tetap to apa na sa to ko na bu brother mi karon kami bu kita kay tetap praise the Lord cinta to kalo di ba ko sukusen cinta to sa putut praise the Lord bisa kana kami may kadi bu bikin na kami na sini ko pa natin community mo ni Alontina praise the Lord haleluya no ni di bentuk mo ni nalo balik kalo ni bisi katabo ni bisi kan masuk sabaw ni natin musun ko ni tal ka ni bentuk ko na boss pa ni natin kimni na wala ni natin praise the Lord sa ni kito wa ni natin kimni ya nakalungan wa ni natin kimni para somo ho tu kimni praise the Lord aku ni mude na kamutunga to so da kitani tapi ka bukan orang tu sini gua boleh tu tak kamuti buat kru ini sini dai kira betul tu dengan lalu tu dari terus saya apa bagi dengan lulu berlora kamu haleluya maro ti gua nak kami di sini dai praise the Lord
Kalau bilang mula-mula binatunan di tang kasih, kalau kalian nak boleh berbatu, sudah satu bilang boleh mula nak kami sini tay, haleluya berpak kalau nanti kita nak kita nak kami sini. Kita berdoa sosok tang tangan kalau, haleluya. Amen. Setelah baru pengawasan untuk special nama praise and worship, kita bagi ciko brother Mika, sahaja ciko, kami boleh cerita masalah mungkin ini mana terkena nama terbaik, haleluya. Di bawah itu mana boleh masuk banget. Kita saat kita bagi sisen, ya usah kita bagi kuatoka. Haleluya. Lagi bikin ini dengan mai bersama. Haleluya. Kita berterjemah dengan Tuhan Yesus. Kami kita berdoa lebih yang bo. Ya lebih kita bagi sana cuma yang ini. Dan kita bersama bertuna. Worship kami sini baik. Dan Romo Sara. Nanono tu sere etabi. Bikin ini baru cuma sere tanah mo evangeli juga bikin ini. Ini memang masuk na tarik kemudian nak keluar dari serbo, haleluya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Que será que uni di saba well. Amen. Anyway, ya lo vamos a noni alo chico, alo todo cosa chunga. Amen. Tu deve fare tutti le camicie dai, ben da roba una le camicie dai da clo. E ti lo da clo e ti lo bata che canda. Da clo sarà buon in dona non mi più canda. Yes, Lord. Nada bacana non posso dire ela. Será talana in dona non mi bao su chi non da clo. Sabe que ele botava o conhecendo, quando não acabou de estudar, ele conhecendo de moda, ele sendo de bolso sugo, ele dá por slamba. Someone did what to make it out. Tada que no urua, I will look up to the hills. Can you understand where does my help come from? Yang ada tahu dah, terang cuma nasihat dia dah. Nah, bibuke, lap bebe bibuke. Kasaya tu boleh mereka, lap bebe bibuke. In the world.
thank you, we thank you, we thank you, we thank you. We bless you, we bless you. Amen. Thank you so much. You may be seated. Now we'll have praise and worship. And we come down our decision. I will live in a family. I will live in a party. I will live in a Amen. Hallelujah. Barangay ito wika ng mga lesoli. Mau kamo na wika na ito na ka. Ako tuna naman sila. Lang mo biyo na tingin ni wala tapo mo ni sa digitaka nafani na bunua liwat. Hallelujah. Okay, but I want to tell you this. If there is a desire for the Holy Spirit here in this place, and you are now making every single member. The Holy Spirit is amen. You're only the one who let my kina bunuan mo. Kina machu kina mahalo. Nandrebi kina kwa. Talita kina kwa. Baka liwiti kina kwa. Baka mele kina kwa. Kilay kina kwa. Hallelujah. We know what we can do. Amen. That's why we need him. Amen. Sa liwa na nga kinabunuan nga nakakana kina mo Jisu. Sa liwa na nga kinabunuan nga sa dingin taga ko kwaya. Ya awo na kata mukani ki. El nabunuan no sudi kina kwaya. Nabunuan karamata kina kwaya. Nabunuan enandre kina kwaya. And liwa. And I understand that he is here. Amen. But the nabunuan serta kina kwaya. Wana mulu en domoni kino kwa. Kalo wana mulu en ndre kino katali kino kwa. Kwa liu kano kino kwa. Amen. So guess what? Hallelujah. And liu na me kino kwa. Wana mulu en digitaka. Mena liu me kino kwa ni sa chukina na yalo enana. Dara demanda na nanda lesson. Let's look at our scripture reading. Ako naman ito mga weekend na punuan na may dapat chukina na doon ng mga kawaya. Na Roma na kinawa si Tingawa, Tiginetin Gamitu, Tiginetin Gawala. Romans 14. Dalam tumanang na punuan na may Vego Tukina. Ano da Roma punuan na doon ng mga kawaya. Alguma de Marlos Berna Senata Muni Tama Ni Sareda Amen. Sono il gare di cada uno delle donne che ne vogliono Balani, for the kingdom of God is not a matter of what we eat or drink, but of living a life of goodness and peace and joy in the Holy Spirit. If you serve Christ with this attitude, you will please God, and others will approve of you too. Amen. Kita nak tunggu kesopanan masuk. Kemami waktu sana kalau, and the Lord told us somebody Lord to kemami tu and normally share. Yes. That we believe and that we confess. That we are in your presence, Heavenly Father. Glory. We are before your throne right this moment in time. We are in the holiest of holies. Kemami tolong kalau kami berhenti di depan Nabi Surga kepada Nabi Kalvari. Nabi neraka pada bikinan rani dia menuju Yesus. Kau nabi boleh tu dari kalian main mate. Kalau kau terkena ni membetulkan kasar tinggi boleh main malani. And then kamu ni tahu kalau kasar tu masuk kemana because of him and through him alone. Through Jesus, who is our Savior, our Redeemer, and our great high priest, we come boldly into your presence, Heavenly Father. As we are about to hear from your word today, we ask, oh God, in Jesus' mighty name, that you will speak to your people. That you will breathe life upon your word today. That it will bring about revelation and truth. That it will transform and change your people as they hear your word today.
Tapi halo yang tu sah merah. Tahu ni mana ni bosa. Mereka kilar mana ni bosa. Kamu ni bosa kini mikir mana dia dah itu. Baik bukan yau, baik mut yau, baik bayar tak yau dia dah. Mana negara orang ni bosa nak tak kira mikir ni. Namun kira orang lain kira baru rokok. Napa dia besar dengan mana domrin nama ni bosa. Masuk kira dah beri nak cisu lagi bulan dina dua ngah. Tapi tu juga memang ada nama tu di klo. Kalau tu juga na, itu orang yang bala-bala. Kaya itu boleh orang yang tekir nama tu di klo, the kingdom of God. Katu kina, na apostol opona, nakaseng nama tu di klo. What is not of the kingdom of God? Katu kina ba it's not food or what we eat. Sering kali mulu, sering kana nama tu di klo. Yang tu nga, in the Santarawati. And the mother was out in the Malatanabundor. And the Abundor was up. Even Kokabikana and Botama, they were cutting up from Masam Botana Parama, Casal cutting up one, Bala Dundun, Seme, Yavo Dundun. Amen. Now the Don will cut the Kimunimo and about Suguma, they come on about the peace. Amen. Hallelujah. Praise God. Can I enjoy that? Or do come out of the text. It took you need the Holy text, and then just join the Holy Spirit. No. It's righteousness in the Holy Spirit, it's peace in the Holy Spirit, and it is joy in the Holy Spirit. That's kingdom. That's kingdom living. That's kingdom concept. Haleluya. Di kaku ni purung buhina, kaku terang ni waktu tarugina. Kau kelab nak sar tungai ni go, dok kamu ni misalnya di mati itu. Amen. Sebab saya ni melihat ni waktu tu ke, dua boy, ya saya ni kan apa? Betul ni sama waktu Yesus. Haleluya. Amen. Misalnya di mati itu. Nikolo. Although we don't also in the kingdom of heaven, the kingdom of God, and the kingdom of His Son, and do chuma, it's the kingdom of God. Kau sadar betul kita berkata, nah, sama dengan guru kita macam itu. Kaya oconi, do we butuh di kana tu Yesu, do we butuh ni sah, boleh kan macam itu Roma lagi. Nambulan ni we butuh, nambulan ni bisa orang tu berkasama. Amen. Nambulan ni bisa orang berkasama, bisa orang kita mau dia laku. Amen. Kata kami kita ni bertamu. Nasal mau terus kita mau sultan. Kita mati tu ni kalau. Cari tol. Amen. Hallelujah. Auto kura, waktu tu nasal mereka. Waktu tu jadi kita bawa. Kita asyik ni sultan yang tu temata. And asyik ni mereka rawat mati tu ni kalau. Vitalia ni kaya terkar. Vitalia ni lepas di bawah madala. Vitalia ni kaiso. Kesaseng ngombo mawareno. Kasih orang itu kami bimbang terus bincang apa lagi kentu. Tu pelan mengenai jalan Allah orang ini. Sen musuh tanah. Amen. Kalimat balik. Aku kacau bicara. Orang lain dulu. Tapi nak kaya. Orang lain bawa tutu mulut. Tapi nak tahu kaya. Orang kapten ada dalam mulut tahu doko. Amen. Kau sekarang you sultan. Dia pakai kenturan. Orang sekarang ni lewat. Orang sekarang ni beda. Orang sekarang ni korban. Nama itu niklu. Mudah-mudahan dalam ikan dan kami sini that the kingdom of God is both present and future. Amen. It's present now and it is also future. Dua tahun nak kasih berada cuma membalas nama itu niklu. Amen. Kena mati itu niklu. In short, it is the rule of God in your life. Nabi taki di kalau yang menunggu. Taran itu cuma di bawah. Sa mau tu lewat tu sampai taki tu nak kalau kena menunggu, yuk sesat.
Kene malamale, bisa sa me tulawa na kalo kina no mula. Kara no chiko me tulawa tu na fa kina no mula. Kalau no suliato. Kata-kata mata-mata. Tu no turana, ono luar lagi kutan. Amen. Kau sabia kata-kata sa. Kau sabia mata-mata sa. Kau ngari kata-kata mata-mata. Haleluya. Dia nak lagi berlaku. Dalam apa kalau it's not only present and future, but the present kingdom of God. Kami kena look at the kingdom itu. Salah ada scripture. Look at kingdom itu. Rusia berdua. Do you hear it on board? I mean on the board. Yes. Okay. This is what Jesus said. Asked by the Pharisees when the kingdom of God will come. He replied to them by saying, the kingdom of God does not come in signs to be observed or with visible display. Kingdom. No, it's not fair. It's not fair. Amen. Hallelujah. Now when people say, look, here it is all. See, it is there. For behold, the kingdom of God is within you. No matter to the call, satikuna kila mundo. Amen. Nano ndolabi kuna surata na tura mo chisu kami kami mo tao na ro patakla kira wasatul tine usro mo tikina kile le uli kemuni kile le kara bikyala veda ko sa pura matrika tu makala ka tubituki e bakanamo na tura mo chisu na sinlo mai a krasmeja se krasme na wana ero ni krasmo kwa halu me balata no mumula ero como kwa na vimbuli kada kabeko e sulturi na ngala mo Mondigi taki koya ka nando tuko. Hei ka sa tu na matri ka tu ma tu ke ba ndoro tu mata sa roda nando mo sa roda no tu ki ka no lava na rona ka no ka koya ka no duru wa ka ba ka no mata ki koya ka ta na mata ki. That's the kingdom of God. Is Christ Jesus coming into your life? Sa ti ko na rondo na matri tu ni tu. Ai te ko na Amen. Mata turiko. Nabuno do tikin ni satumori. Balata. Sabelo teki chubiko. Na kokomira to no de uta. I want to talk about this message. Na mata turiko. Na bagade. Amen. The kingdom of God is peace. Na vostra bagade, se vostra peace. E vostra nome leve, capuna cai comuta. Vostra nome leve is a comprehensive word that has so many meanings. Shenano Pitanamo, this is the peace, this is soul. No, e leve cai e netamai, leve cai Lucia, e leve cai Vareta Kenda, Kanu Beleta, na Bazem. Come on, but they keep it in the Wakasama. They will tell more for the Wakachimo. No matter the goal is peace with God. Peace with God. They are ready to want to take him a bit. And I don't know someone about him. But peace with God, eh? O kachuma na baby na kati sa nabi o kani kay nakalo. Kau nak kau tu kati na tingin mo tamu, ele tingin mo tamu tu meron ni mai. Mukera na nota, understand taka. Bisa we can be iko. Hallelujah. Na matini tuniko. Na biwa kani bata kile. You must have peace with God. Amen. Kaya sa senga. Kila Uko be better to make it you are God's enemy. Shall I know you are neutral ground? Either you have peace with God or you are in enmity with God. We may not give up a kid of coal. But I want to suggest
Hallelujah. Therefore, being justified by faith. Amen. Quando you know about that, also what justified with faith, you are made righteous by faith. Brother, and you now on the door. Quando you know, kay Muria, traba sa nakela risa, na peace be God, be a kind, but the king of clothes. Amen. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa, pasal dunia na book, or you made righteous through faith. Hallelujah. Muriya taramay, na namuwiyo kani. Hallelujah. Patakina ko, and then we Kristo. Jesus. Nakala ni bisor pa ko ya. Eba huna kina be yiko. Mondo we wiyo kani patakina ko. Praise the Lord. Natamatay mawala. Pero sa akin ito na ko siya. Kailangan may wento na magkasama. Tunay siya. Wala tunaw siya mali. Wala ibakil niya. Tunaw mo na. Natamatay mawala. Siya na wala natin. There's no peace. Hallelujah. There's no peace. Abitalian, di ba mawala? Abitalian, the philosophy, say if you are a philosopher, you try to explain away. Hallelujah. Itamata, ibalawala. There's no peace with an evil person. Wala naman tamata ibalawala, lim na nila. Wala naman tamata ibalawala, lim, oy tutule. Amen. Isang bisokin na musiko. Hallelujah. Isang nga wala din. Wala tamata ibalawala. Natamatay mo na kasi hindi mo na may sorbaki. Sino mo na may sorbaki. And nabi may nakituma wata kina ko. Nasala na kong kanikina na funo niko. Mananggulan nito ng kamata. Hallelujah. May mga bauta. Hallelujah. Kaya mo na tulad ng Jesus. That is the only way for the love of God to be removed from that person's life. Otherwise, I don't regret tuma. And I don't know. Kau kami kami sini dah. Sakit muna. To become reconciled with God. Amen. Praise the Lord. We will happy what the kind of clothes. Natamata na itu ni mulai berwala. And the baby that tu makin clothes. We survive kabador Jesus. Erau kina na baby that katin clothes. We go mo sa na kasi over the Shabaki. Amen. Kada kabra turanga ni mukumu. Kada turanga Eugene Peterson. Five o'clock on a message. They will talk on a message. Kada kabra peace ko mo da juga. And a peace with God ko mo da juga. And a Robert kina mas hindi mo dua. Peace means having it all together with God. Amen. Having it all together with God. That's the peace with God. Amen. And no one saw me what a kati. No one saw me what kani. No one saw me kawai taki. Kawai tegi what a clue. You can tell us kawai taki. No one saw me money. Salamani kani what you do with a clue. Some tell me what a mama. One a clue. No saw me kani what a kina clue. You are reconciled with God. Amen. Kata Tura. The peace with God is external and objective. Amen. A condition in which all the hostility caused by sin has been removed. Amen. It is external. Kaya objective. Amen. Hallelujah. Nakena sa kautani todo sana. Nabika todo ko. Ito bruni utoki na nakaw. Hallelujah. Amen. Amen.
Amen. Hallelujah. The condition in which all the hostility caused by sin has been removed. Amen. Segunda kaya amounts MOUNCE. Remember that the peace with God. It is to exist. It is to exist no longer under the wrath of God. Nana musa buloyko sa sino bulo tu bela betin ko biniko. Sakautan it has been removed. Karena masalah yang pentingnya nyama boleh buat turun ucis. So di bawah quando dono me atomico sakautan. Satu boleh turun. All you do, you believe on what Jesus did. That's all you do. Yes. Amen. Quando peace with God, naquela sa, Senhor pulou e pulou veio no nube. There's no wrong over your life. Quando ele tira terra pulou, quando ele manda ter que sair do mundo sampai mai. Amen. Amen. You have a place in heaven. Amen. Sabe ele é vamos levar ele mundo ele vai me clou. Não ele vai fazer que não vai vai levar. Sabe ele vamos levar. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Peace with God leads to the feeling of security and comfort. It leads, you don't understand, you can't get about to get it go. Hallelujah. Amen. It leads to security and comfort. Hallelujah. Amen. Italia ni hawala tu pura-pura. Italia menengah, di sana cuma negara tak. Hallelujah. You still secure. Amen. And you are comfort. You are comfort. Amen. Saudara. Hallelujah. It's just temporary. Amen. Second in the new to one of the one. It's right at the end of the tunnel. And it's second of the top to now. Hallelujah. What a kind of one they talk and they love Amen. Can it grow? Become better than them. Amen. The peace of God. Amen. It's not only peace with God. It is the peace of God. Amen. Several and was the Nico in the room. But was the Nico. Quite about Amen. When I was a say, Amen. Limunakaya komuta, limunakaya wakatikina. Kau sa tayo tuman halwe, nabiyo kani matikina ko. Kau sa kabamon bakit ko di posta na ko kina bude rom. Amen. Domo na mga so. Let me say this. Only those who have peace with God will have the peace of God. Amen. Hallelujah. Amen. Only those people who have peace with God will have the peace of God. Amen. Sila no bypass. Tadi sebenarnya cara no bypass bangu. Yang positif. You have to have peace with God first. In order to have peace of God. Nah, kalau kuasa kan yang boleh nggak dibuat ya? Kami kata Aisyah yang berada di tulang Yesus, Yokohama, the Prince of Peace. The Prince of Peace kira-kira ragu, koya, nak nama mo, nak doktor na terutama nak mundo, na origin, na mo suway kina, na mo di wala ngaway mo na kalo. Amen. We don't know the clone. They are entitled to the peace of God. Amen. Kembali, Italia dan lebih salah bypass yang mulia dan tematan. And I'm not sure. And send your mother the peace of God. Unless you
na choni ni kena wasi tini ka ba tini rusa mo gawit wir teng der mada kami kena mande gawit usa lebo tu wi kemdo na bazel kala tura mo tisu na nobu bazel amen praise the lord nobu bazel ausa sile wi kemdo asa sile wi kemdo ka enda usulia kuburura do kaku ni lomalena ka kaku ni tagaya etiko na inaki tomanda ko suleki na wazero na tirana chisu veratona na tisepe tua ne to sabarola na kaya na veruto na tagaya na kaya na veruto na fia kaya na veruto na lui ngawa sabe berarti tak itu itu mana? Enaknya orang apa kita mau? Ausah sulit tu memikir mudo. Nanu kubali. Praise the Lord. I give you my peace. Hallelujah. Nanu kubali usinika sulit kubura. Amen. Nanu kubali usilia. Ebi mandi tak. Amen. Hallelujah. Ayo nak kau tu mau. Peace I live with you. My peace I give unto you, not as the world give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. The Lord said, we call the Lord, and when they talk and they want to discipline, you to sa tu wala tunga, sa eli, and not to mabula, sa eli, not to tuna, sa eli na, okwena, lubini kalo, sa eli, okwena, zamana, sa eli, okwena, tu, never let it at all. Amen. The Tanamana told, the Banana told, the Tanamana told, he was going to leave, and they were agitated in their heart. Fear, anxiety. I leave you my peace. Okay. Baru, naman nga sa mata mo hakina, sa sila niyo may affected. You are dead. It's part of your life. Yes. Hallelujah. It's in your fiber. It's in your spirit. Amen. Sila niyo may amalati. Linda. Jesus, I have amalati na orang of them. Ay, ba, mapagkat ito lang mati ito. Ha? Kaya muna, o nanuma, pero nabingani, yung sa matikin ng ngandi raw, wala sa lusa. Sa matikin ng ngandi wala sa lusa. Pero sa kanya susana, yung ngandi na, pero sa kanya susana. Lahat ka lang nga mo, nabalik sa lumay, taniyaso. Wala ka na, wala sa lusa. O kaya, his witness is a bad winner in the family. Sana sena kwaya, kau tu cuma ni boleh ni mandrai. Baik boleh kita apa? Sina betul muci, betul makan boleh. Orang muda itu sudah bukan wak. Ya baik boleh ni mati ni, baik boleh kita. Ada boleh muda dia sukina. Kalau kan, orang tu kita orang boleh aktiviti, kita boleh lah masuk. Ada boleh kita boleh tu tarik kita mai. Boleh tak boleh masih boleh kalau. Posisi itu dulu mungkin untuk sama. Hari mulai yuk kita bikin lah. Yang mikro, yang rumah, yang pulau. Memang orang detail itu. Hari mulai
bela i rungu weekend. Domin hangi sura. Saya dah beri kau. Ada beri kau. Ada kita itu mana. Bersama itu dengan Kristo. Kamu weekend itu sama itu. Betul betul. That's why we need the peace of God. That's why Jesus left the peace of God with his disciples. Kamu cover tadi. Saya want to go. Lalu kita ambil sebagai tahu. Oyau, untuk menyambut begini, saya mengenai rumah bersama kita. Serta rumah yang kata kaya, satu besar kita mengambil. Berasa semua kita tuan orang muslim. Ibe kita ni nak kata semua satu. Ibe saya mengenai rumah. Jadi kau, sesuai rumah mana? Sesuai. Amen. Kalau kita ni bertamu. Nak kalau kau suruh kau yang mana, berhilang lalu mana? He gives them deep sleep. Amen. Kalau saya ni kalau, kalau kita tak cuma kami sini dah, kita cuma kami ini, kalau kau boleh tak. Amen. Kalau lagi mana kalau, lagi bulan dua tahun. Doktor yang berdua, kau bilang aku kami, kau tu memikirkan. So the purpose of their peace is to calm their troubled hearts and ease their fears. Amen. Look, let's look at Philippians 4:7. Lawan namanya. Amen. Lawan namanya. Aronika is the tranquility of God. The tranquility of God. Hallelujah. But the tranquility life. Yes. Iamal tu baru, kay muana na turang Yesu. Dinangani, sabi ni chumay, nambati ni bota ng uwa. Dinangani, deva ruchi wala fai ba deva ruru tuma. Dinangani tu sabili de ko tu sepel. Tu sango ngolo tu ba. Tu limay na tu turaya. Au kami phade ala usana. Tu le ba deva ni ko. Dinangani se utu sa na ngani no ba deva. Amen. Circumstances in life does not affect you. Yes. Amen. We come and walk out and Philippi Bible, then you will experience body to know that will come in that. Tell me to come in Moldova and a captain do not be anxious about anything, but in everything, praise the Lord, by prayer or some note in the then prayer is worship or devotion. And that prayer, but in everything, by prayer. What's next? Supplication or petition. And what's next? Thanksgiving. Amen? Hallelujah. Nakakailan mo tayo kayo workload. And masuk kaya dikit-dikit kaya konser. Kaya mo kami belakang. Gaya kami ito naman. Iya na? Pakak din. Hallelujah. Esumbuti ko sana na ba Deus? Esumbuti ko sana na ba Deus? Isama Deus na. Labi ta sarili mo. Tukun niya lutar sa sasukan na kanto ko. Amen. It's a top hill. Yes. Hallelujah. Amen. Tuloy mo. And the peace of God, which passes all understanding. Brother, tuloy na ba Deus? So kung isang parang talang nalulog. Sama mo sa sikretan, nagpatong mo siya. Okay, nagpatong ni Claude, it is unique. Yes. Siya na nito nakatong mo, talang buru-buru mo, meron naman patong tumatakal. Yes. It's beyond our understanding. Siya na lang nifikataki. It is so unique. Yes. O kata namin kami, it is supernatural. Yes. It is not natural. Yes. Hallelujah. It comes from God. Now the sun is falling. Now the glory cannot. The Sumbuta Roma. That is why it is, amen, beyond understanding. Sinira ko na yun ang mga o tumala ng mga mga sabi na sa tuwa ng mga tayo ni Kimuri. Sa mo mo matatukan. Yung mga tamo ni Sala tunga ng mga baktura. Hallelujah. Ni chika na mga mga. Amen. Kaya ito mo na ang mga
Amen. Okay. Then you will experience God's peace. Okay. Napakadami ni Claude doon na tobaya. Ang napakadina. You will experience. Orang tobaya sa naman kila. Pero sabi. Ang problema ng dalo eh. Sabi ka niya ito nga. I'm not troubled by everything. Amen. Has the peace. It's my DNA. It's part of my DNA. It's in my spirit. It's in my mind. It's in my power. Amen. Restore. Hallelujah. Ito rin sa mga awal na haji mo. Wala siya sa haji. Siya nila may batang dito. Hallelujah. Wala haji ko na. Hallelujah. Siya nga nito batang dito. Sakit na mo muna lero kina. Sakit na mo muna maro kina. Sakit na mo muna pawili na takina mo na. Acknowledge God. Hallelujah. That He is the giver of peace. Peace in your heart. Peace in your mind. And you will experience the peace of God. Oh, experience God's peace. Sakit mo naman mo, hallelujah. Which exceeds anything we can understand. Okay, turn on the. You understand something about joy? Eh? When I come home, you won't believe joy. But God will supernatural. Amen. Question di batal ganun mo. And naman dito ko na peace of God dito mo. Don't tell me na mo dito. Hallelujah. Baka na chuma ko na ule na lume ko. Baka na chuma ko na na peace with God. Hallelujah. Yesu buke yuko yani kama na yam na ko. Ya no. Eh tamu ni kana. Natural. Ndio kwa kwa kina. Ele kama sini le. Ramadan chuma pula. Isali Ramadan tekawa. Na kwa dentro. Oh, hallelujah. Amen. Satu boleh tunggu dengan rumah terkait. Dapat tunggu. Eu vou maleta. Nabi kata tu pada bakas sama takkan nak. Bakas sama tak mau nak mengiti. Bakas sama tak mau nak berkonda. Hah? Bakas sama tak mau nangan gitu. Bakas sama tak mau na bilang ditutu. Bakas sama tak mau narawat dalam rumahmu. Hallelujah, no Victor, basta tamar bi katu do mori. Hallelujah. Sana na do bani. Na como eu disse tu kina. Hallelujah. Sana bole ne la. Hallelujah. Sana na wa tamar do tara ro. Allah mai ba tu. Balik, itu nak kali buru-buru mau betul. Orang itu serangan nak balik nak, lain tu nak mau betul siapa pun tu. You can see, hallelujah. Soal betul semua sama kompas satu mana, hallelujah. Yang buat yang saya boleh bilang, saudara kita bertanya, amen. The natural or the common it's beyond our understanding. That was something which men cannot explain or explain away. Amen? Something which runs beyond the range of human comprehension. Kalian ditutup di kelari teman. Hallelujah. If you made that, that was the Hallelujah. Praise God. I'm trying to explain the peace of God. But it's beyond explanation. Amen? Amen. Say what? Hallelujah. Problema. Problema. Amen. Kami na lang naman na wali. Amen. Okay. Kung kaya kami na mo, tawag na sa mo. Nabagal mo ka sa sumututo mo. And
Ibu também na colo, me mai andava. Me mai andava na long que não vai casar. Para bater na ndoia. De reportagem. Na casa kamu kuya, taruh kau kuya, nolong orang. Mentura ini kita orang kasama, mereka take root. Kamu mahu kuya, kuya bukan semua, bukan semua. Dia benar orang tentang mulu, saya benar orang tentang backslide. Kamu, kau ni kalau saya dapat ni kalau, emang malu ik muka aku no backslide. Tu kuat kamu mana dulu? Kaya na naman wakas. Kung na yung may kinanong mga roda. Morada, moreda. O tiyan ay luti kinalong. Oro may tulungan sa may petrota. May narito. May sambay at tayo nito. Nalong mga roda. Sabi mo, hindi talaga tunero. Kinong mo may kasto. Mukha ko kinanaman mo. Mula ko ikaw natin na. Sumunod sa ito. Hindi ka naman. Sabi dito ka naman. Sa ahim, isa nito nga siya. Ha? Ayaw sa kami sa naman mo ba? Nakaroon ka. Eraw talaga ni may makawaka. Eraw talaga ni may makasoka. Amen? Kung usahin mo ito may na mekanism mo na ko. Marunod ka na naman. Takot mga nabiyo ka naman na kinatuwa. Kakong mayabal at tinawaro tuwa. Inasura ka sa wala naman. Hallelujah. Nakabaw yala wala na. Kama ni bulong ko. Amen? Hallelujah. Sambatan na lomo. Sambatan ni konarere. Marunod ka na lomo kinamam. Enabugi Kristo Jesus. Nekatuluni bakasama membaleta modelo nakena bakasama namba ilema membaleta bosuma peace sekali kakala namata tuniko ya ngondonga kenya modelo peace na bakala bosaka laweki na salo bosuma improve kami kenya balbale kau tawra mai kau mubirata mai bitumika modelo kama melo sewala melo kali bakele ko sewala modelo ko sumutne contentment. Kita juga content. Kamu muda. Ada Filipai. Kau ada dekat itu pada. Apa tu kau sarawat ada dekat kena. Ini apa? Lebih Kristo pasal. Baru kau tinggal. Ini benda itu dia. Itu kita cuba pul tu bah. Kau sakila. Nampak ada rumah taki. Kau sakila ada apa? Nampak untuk dia taki. Terus bah ada dekat tu orang rumah. Kau sakuli tu maka. They want to learn to be content. The typical chula, the kau have a member of the woman is to be content. You might have seven children and a seven children and a fly ballet. Tumun coffee to get tumun gachigo. We need the children to learn to be content. It's part of the soul. Part of the package. For to sakra na ni mula. Au kala na me tu na kana tau tu na au kala tena na na me saka tu ma de ka tu mo au sa boli no mo tu sa tu au sa wa ta me ka kena yes and Kristo I can do all things ai ni puro todo ko na u ruma para ta tu na mo chisu ka be ba ko ta ke na na puro ba dem ko si you learn to be content yes kada puro tu ko ni sa bi ni tu ka ko ni sabe que eu vou acompanhar, sabe compreensão de mim. Eu sabe que tu não vou tomar todo, não vai tomar. Sabe uma? Hã? Cara, não vou viver aí. Sabe tu só vou ganhar. Sabe que tu não vou lembrar teu nome agora. Se não vai lembrar cara. Sabe polida halo na so. Au sa que. Quero ar para ya, kenapa kalian tak ikut mana? Okey, nama itu mana? Apa gue? Siapa yang mana mati?
Can you go? And this is health. It talks about health. Divine health. Supernatural health. What can you can slow? The clothes you can look at in that car. And the woman already can quit the South because God is concerned about our health. He wants us to be healed. To look at the woman put in that health. Amen. You're going to take it on okay. Hallelujah. Amen. Amen. Safety. The clothes. Hallelujah. The person was slow. Amen. You have the slow. You have the safety of God. Amen. You have the protection of the Father. You have the favor. Amen. And the person will be some problem. Say, let me be some problem. Brother, hey Marroy, hey Marroy. Leave him on the women. I feel like a well. Amen. That's right. Hallelujah. That's the kingdom of God. Well, you have to do to up and see what the color, the money, the rupee, the cattle, the casa, to know where that guy, to know where the seal get a color, hallelujah, seal it right and go on mine. That bones are again. You don't know anything. Amen. I'll cut the link in the one. And the back of some time. Revelation. Non lo so come più mai civita. Allora, come sta più mai civita. The night that they left Egypt. Allora, just for that one. No, where came civita. Amen. Sarkabo Janko. Allora, come they can do Janko. And just for that one, and come back. Yes. Amen. There is a transfer plan. Hallelujah. Now. Hallelujah, that is going on. Hallelujah. There's no way hallelujah. These are the only hallelujah. That we are kingdom people. That we have enough wisdom. God can trust us. He will transfer the wealth, hallelujah, to his people. Yes. All you have to do, amen, you manage it properly. You stay with wealth, hallelujah. The Bible don't want to cut the wealth off. Wealth is in God's hand, and he wants to give it to his people. Amen. A soundness. You have sound mind. You have a sound family. You have a sound church. Hallelujah. Hey. Amen. Soundness. Praise the Lord. So, sound gives you when he said, I'm not going to come to me. One of them will be now. Amen. Ito naman yung tuba mo naman namin ito. Hallelujah. Kaya mata-matabi na tuba mo. Hallelujah. Wali rongan mo ng tuba mo. Hallelujah. Baka ba? Soundness na kalubig kaya na. Hallelujah. And if I never conquer the little soundness, salome kaya na ito. God, this is God. Amen. Okay, na homeless. Tautoko ng pula. Tautoko ng matulupale. Hallelujah. Kamay luto na. Narang venda. Kamay luto na makumpuna. Kamay luto na wekanda. Hallelujah. Awawin na meron ng pitabalin mo. Taptapachi. Pati ka nagtabalin mo. Amen. Sabi ko, chikwat ka naman. Pero hindi ka wang pitabalin. Pero na, everybody's na homeless. Mau kita murah tak kena nombor tunggu. Kalau kata bapak mau tengah tu nak, kalau belum hidup bapak kena nombor. Aku malu. Kalau kau memang tolong tak, ikut ni, itu nak waktu ni kita nak kalau kau tu lagi. Because the son of the homeless, he cares for the family. God can do it. God can do it. Hallelujah. I want to declare that right now in Jesus' mighty name. Amen. So you want to move up and around and move up. They come with that homeless, they come on. You have to go back to the time. That's true.
Amen. Kamu nakaba. Nakasakara. Kamarora. Hallelujah. Berarti kalau kau dalam itu, tangan baju. Amen. Kali itu suruh mengenal apa? Akan kita di orang nafsu. Kau tadi kita nama bila. So, sahabat itu mah. Sini orang terlalu. Mengatakan nama mana? Mereka dotan kau kucing dotan cuma kau membunuh juga. Sampai juga ke sini. Okey, sampai terus sebelum kembali kita tinggal apa? Macam weekend. Lepas itu mereka berdebat. Ya kau tengah main bola. Kalau mau boleh kira kami sini dah menonton. Ya mau pasangan rawa itu nama dia. Pasangan nama dia. Kami malu, kami cultivate nama dia. You cultivate. In Psalm 24:14, Depart from evil and do good, seek peace and pursue it. Amen. Lautan Malaysia, kuno sa lautan yang Malaysia kami maktay mo chungabang. Sa lautan di naman ibababa, o siya naman maktay chunga. Ano maktay chunga kita na o sleepless tayo. Amen. Kasar mo ka. Hallelujah. Rasa. Can you imagine to depart from evil and do good? Seek, inquire for, and crave peace. You seek, you inquire for, and you can and pursue. Go after it. Hallelujah. No we time, can no we time you ever. Hallelujah. Kada no me cultivate. Me tigil no da pula me no to sana. Sonora. Ebrona. Usane ringan ko din. Sakambasta ka. Sabi din tungan nilo. Sakpasa mula sana. Hotel nilo balik tarot talento. Nandun tamay yung baraka. Amen. Check na. Napakadali ko. Doon ito na ko. God leads us through His peace. But make sure you have the peace in the cultivate. And nung hindi mo ito matutulog, napakadali, ikaw tagawag sa mga maso. Tagawag sa mga maso, ang karikyo mo niya maso. I'm asking you if you can pray. Thank God for His word. You receive it, you digest it. Amen. And Father, we want to thank you for your word today. We want to thank you for the message. It is your message. It is the message of the hour. And we are grateful to you, God, because you are not only our Savior, you're not only our Redeemer, but you are our shepherd. By shepherding the flock, you are nourishing them with your word. You told us in your word that men shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. I thank you for your people that you always feed and nourish them all. I pray that your word of God will be established in the hearts of your people. They will know the kingdom of God. They will live in righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. Yes, Lord. They will enjoy the blessing. As we have shared in your word about the shalom of God, it is contentment, it is soundness, it is wholeness, it is health, it is wholeness of God. Father, that shalom belongs to us. We receive it right now. I declare whether for your people, I declare your peace
inside of us that help us to live in peace on the days of our life. I want to start to talk about because there will be close. Where we'll see you in the Kaki and I try to tomata. If I don't think that I can run and keep on getting on the back and then we carry to Jesus. Grow up and go to Sa. But time we didn't get to Sa. Really close. Hallelujah. Sabi yung kanya na kinatulad ng Jesus. Kung ano na ng Jesus. Kung ano na ba ng Jesus. Ang salin Jesus ang tamo mo. Ang sabi ni close. Hallelujah. We are kingdom people. Should we agree with the Apostle Paul when he said that the kingdom of God is not drinking or eating, but it is righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit. I'm going to say about this. Awesome!
Yo kemuri na me mo ko de. Tura ka na mala me me muri na singa dai. Isane me mo to bota na me mo de. Ena singa me na dai. Kemura la se ke na klo. Isane singa le ka ta na me ka so. Isane ba de ko na klo na kemuri na me nui pula pula. Kemuri na me mo de ko ba de. Kemuri na me puli puli na la. Kemuri na o ba na 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 mo si. Kemuri na le mo to le mo na to me mo ta. Eva.
dai mo ba bina te kim ni wa ke mami le bar mo tu mo na live stream no bongi de dai me mas tu na bi ka ba kalau ngata ke kalau ngata na bi ngram na lo ni malawa kalau ngata na bu bale ra ma na tu ni ra ka ma na tranga ni ganga ba kalau ngata kim ni tu na kalau ene ka be bina ni sig de dai